I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednom gameplayu. Danas ćemo igrati World of Warcraft Mystic of Pandaria na Firestorm serveru. Danas planirao sam da nešto pričam, samo ne mogu da se sjetim šta. Ali nema veze, sjetit ćemo se valjda. Samo časkom da provjerim u banci nešto. Da vidimo, dobro. Inače ne znam koliko sam prošao i epizod, mislim bila je mnogo davno. Ne znam koliko sam imao golda, mada sam 30 nešto hiljada stavio ovdje u bank da bi imali 300 i nešto. Inače jedan glavni odavdje iz gilda koji je bio je odšao, što je pukao jer su mu svi tražili, kako se zove, pomoć. Svi su tražili da im pravi iteme i tako to, a to je za njega bilo mnogo skupo i na kraju mu je pukao film i odšao. Sad ne znam da li je odšao iz cijele igrice ili je odšao od igra na neki drugi WoW ili šta već. Inače, a ovaj drugi glavni, što je sad glavni, pored mene, nisam ga vidio već dugo vremena. I nema baš Balkanaca, kako da vam kažem, evo, da pokušam ovdje, Balkanci. Mada Ganaca niko neće javiti. Jebno. Inače, planirao sam da, pošto sam sad posljednje vrijeme ovo što nisam snimao, sam se malo odmarao, igrao sam LOL, kako se zove, i sad i LOL mi je malo odšao u kokus. Zato što, kako da vam objasnim, mnogo defeata imam u posljednje vrijeme. I u posljednja dva gejma, kad igram AD Carry-a, Tristanu obično, i kad meni moj support ne pomaže, meni pukne film i ja počnem da feedam. I tako sam dva gejma jednom feedao i oni svi pišu reportat ćemo te i na kraju me niko nije reportao. Svi leftali odmah čim su izašli. Što je mnogo dobro. Inače nije se ništa menjalo od posljednjeg puta, ama mislim možda jeste. Stavio sam ove pantalone i stavio ovaj enchant 430 stamina i 165 dodge. Inače ja sam planirao, pošto moj omiljeni WoW koji je ikada bio je bio Lich King na Molten serveru, ali on je pukao ko što znate. Sad, ima Lich King na Varmani serveru i veoma je popularan, ali nisu još ubacili 80. level. Pored toga imam jedan problem, pošto sam se ja navikao sam se na ovako Pandariju, na nešto lakše, pošto u Lich Kingu je brutalno teško da se leveluješ. Znači meni je 2 sata trebalo da ja budem 4. level, a ovdje za 2 sata mogu budem 20. Mogu i 30-40, ako ono baš puknem da igram. I to mi je malo zasmetalo, pošto dok nisam znao za Pandariju i sve tako, meni je bilo lako levelovanje u, kako se zove, u Lichu. Ali kad sam počeo da igram Pandariju, pošto je Molten pukao, onda je sve jednostavno, u Pandariji mi je postalo sve lako. Ali šta je problem sa ovom ovdje Pandarijom jeste to što ima malo igrača. Znači, u najboljem slučaju ima 900, a u najgorem slučaju ima 300 i nešto, a i manje. Znači, bukvalno svi igraju PvP, a ja kao što svi znate, ne umem da igram PvP, ja jedno što znam jeste PvE. Sad, imali smo grupu i sve to bilo lijepo, guild je bio uspešan, mnogo nam je dobro išlo. Sve jednom trenutku to što se desilo da su tražili, pa je ceo guild pukao. Sa 300 i nešto spali smo na 52. Znači toliko je propao guild da je to nemoguće. Ja imam, znate, paladina, šamana, mage-a, warriora, ovog monka 86. level, Dudua 26. i imam onog priesta što sam napravio 30 neki level valjda. I meni je ovo što sam ja ovdje postigo super, mada bi mogo ja idem još da farmam Justice-a pa da kupim ovo, ali bi bilo PvP, ne bi bilo PvE, mada nije veze, ali neću ipak.
Mislio sam da li da se vratim na Lich, iako bude teško, nema veze, barem da se potrudim, pošto znam, u Lich Kingu je jedno teško levelovanje, poslije je sve lako, samo idete fos, samo farmate, ne znam kako se zove, valjda Frost, ne znam kako se zovu ti poeni, što su u Lich Kingu, zaboravio sam. I onda kupujete iteme i kupujete gemove, idete kopate, tamo je 450 mininga, ovdje 600, znači bukvalno sve lakše, samo je levelovanje užas. Tako da čim bude bilo ubačeno 80 level, pošto sam vidio da je moguće da se boosta heroj, ja ću boostati heroja na 80 level na Lich Kingu, pa ću preći tamo, a do tada ne znam da li da igram ovu Pandariju, mada nema mnogo ljudi, ili da odem na onu drugu Pandariju, tamo imam dosta, ima dobar deo ljudi, negdje oko 3000 u najboljem slučaju, nekad je bilo i 6, ne sjećam se koji je to dan bio, ali na Lich Kingu je to mnogo više, a mogo bi da skinem i Draenei sa Firestorma, tu igra i onaj DJ Slime, tu igra i moj drug, kak se zove, pa ne znam da li, vidjet ću stvari šta, pošto na Draenei tom imam 90 level, pošto sam ovog Paladina prebacio na Draenei i onda se on kopirao kao na Draenei, pošto ste to mogli uradite, i tamo mi fali samo 10 levela. A na ovoj drugoj Pandariji sam ja igrao, mislim na Varmani serveru, sam igrao i dogurao druida na 85 level, pa me smorilo levelovanje, kao i sa Monkom na ovom ovdje istom serveru. Pa sad ja ne znam šta bi radio. Tako da ću morat da vidim. Tako sad dosadno mi samo se šetam. Inače nešto mi se desilo sa failovima, pošto sam premještao, teo da stavim sve u jedan poseban folder, pa mi se pomiješali neki failovi. Kad odem na primjer u portal, crno mi je, ne mogu da vidim učitavanje, kad uđem na ACC ne mogu da vidim heroje, samo mi piše koji su level, u kom su gradu i ono sve, samo ne vidim onu pozadinu, ne vidim heroja, a kad uđem vidite sve radi. Tako da ne znam stvarno šta bi mogao da radim, koliko je ovo? 5, koliko ja već snimam? Pa ne snimam dugo, možda nekih 8 minuta, možda manje. Tako da ne znam stvarno šta bi radio, tako da ću morati to da vidim. Samo, gdje se ono nalazi? Mogu sam da idem da možda farmam ili tako nešto. Ništa, ja ću slikati koliko ima ljudi na Firestormu, koliko ljudi ima na Varmani serveru, pa ću uporediti, vjerovatno će biti to u ovom klipu, pa ćete moći da vidite. I aj sad da uđem na Varmani Pandariju, pa idemo. I evo ga ljudi, sad smo na Pandariji, na Varmani serveru i to je taj druid, zove se Hectus. Ne znam što mi je ovako ovdje nizak FPS, ne znam baš zašto. Vidite, feral sam. Inače ovo je stari patch, nije ovo novi. Mogli bi da te navučemo. Evo da, opa. Inače u balkanskom sam gildu, vidite. Ajde. Inače vidite, samo da vidite kako izgleda, opa. Hunter, ajmo jedan pregled. Oh yeah, I'm nevidljivac camac.
Ajmo, ajmo. Evo ga, umro sam. Nema veze. Da vidim kakav on to. Pa vidi ti njega. Juju. I ništa, ne znam šta još da vam mogu pokazati, ovdje nemam ništa. Da vidimo, možda ima nešto. Inače ovo sam lupo talente. Da, ovdje se koristi global, što se ne koristi u onoj u Pandari na Firestone serveru. I tako ljudi, to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj video, lajkite, šerite, subscribeujte i do sljedećeg videa, vidimo se.